aksakalım. Qancha yil bo'lib qoldi? 20 yıldan aşık etti. 20. 30 yıl bo'lib qoldi. Buna 20 yildan beri daima birgamiz. Intimog'imiz yaxshi. Arasida yoshlar bor. Şu Cangıcer aile teşekkür. Köp 30 yıl çamalı olup kaldı. Aksakallar şimdi şerine çoğulup çay içip ötken getkendi söylep Sancıra'dan bilgeniz Sancıra'dan bilgeniz siyasattan şimdi söyleşip Ermekler şu ay sayı şimdi oturağız. Aksakalımız koşan degen aksakal. Avan keyin Bağışbek aksakal. Anam mol dalak aksakal. Kökeneke mına uşular bari aksakaldır. Keyinki biz keyinki baldarga da uşunday bir neme kalıp getse jakşı olur. Alar da österin kurbulary menen şerine uyuşturup, şerine degen bul özü jakşı eken da. Ötken getkende aytıp, tanıbagandardy tanıp, bul kimge jakyn, kimge jakyn ele dese bärini aytıp, kulağı var, kulağında kal, ilinip kalsa österinde jakşı arkiv bolup saktalıp kalat. Aylı usta işi kılıp sırttan gelgen neme jok, bäri ele jergiliktүүлeriz, biribiriz tanıyız. Atatürk babasına çerin bärini tanıyız. Aylыбыз şunday tınç, jakşı aile. Şuntip şerineni kütüp bugün Koşan ekenin üyünde oturuz. Emki şerine kimke? Bağışbek. Sizikinde he? May ayında men 29 edi. Xuda kalasa sizikinde olur. Şuntip şerinesi. Anan Sancıra'nı aytıp, tegeni aytıp, bunu aytıp, bul özü ıntımak, jaşlardı ıntımakka çakırıp, burunku ötken ata babalarız mınday bolgan, ıntımakta boluşkan bäri. Ululardı uqqan. Ana hazırkı balдар şerineni bilişpet, janagıdakay bir kampanya tegi bölet, bu menen tarap olup ketip kalışat. Bizde bir asta bolsa bir aksakaldarыбыз бар, şıgılıp bir-birisini söz üstüp, keyinkiге kalıp kalsın, keyinkileri oksun degen niyette süйлöşüp, şunday oturabız bärisi. El tinchligin, dünyada tinchlikni kaalayбыз. El tinch bolsa, dünya tinch bolsa, bizge de tinchlik bolat. Oşo tinchlikni, oşo köpçülükte oturup, har birimiz oyubizdagi sözlerdi aytıp, bunu baldarga, keyinki baldarga, urpaktarga oşo kalız eken deybiz. Oşon üçün dünyada tinchlik bolsun, tinchlik bar jerde ırыс бар дейт. Intimak bar jerde ırыс бар дейт. Daima intimaklı bolup, özübüzdün şu oturuşubuzdu jakşınakay manada ötküzöbüz, şerinebizdi. Şu şerinebиз jakşı ulana bersin, keyinki baldarga үлgü bolup kala bersin. Мен атым Жүсіпбек Абдурахман Абдышевич. Мен ушу аксакалдарга шеринде кошулганыма абдан сыймыктанам. Ушу көп жана менен буну айтып кетишпеди, ушу 30 жыл болуп калды. Бул шеринени бул азыр эле биз чыгарган шерин эмес, бул илгертен келаткан ата бабабыздын жолун улап, ошо бул шеринеде отурганда эмне биз тиги сөз сүйлөмөй жок. Биз ошол болгон өткөн кеткен жана айтып кетти го, ошо көп нерселер айтылды. Ошонун ичинде мындай да балам. Бул ошо отурганда биз шеринеде отурганда ушу элдин аманчылыгын дуа кылып отурабыз. Бир эле кеп отуруп оокат ичип тарып кетиште эмес. Ошо элдин ынтымагын, мекенибизде ушу тынччылык, аманчылык болсо экен деп ушу бүт элибизге, мамлекетибизге дуа кылып, эл башындагыларга ыймандуулук, адилеттик берсин. Өз чөнтөгүн, өз кызыкчылыгын ойлогон ушу падышалар болсо, элдин чөнтөгүн, элдин кызыкчылыгын ойлогон жетекчилер болсо экен деп биз дуа кылып отурабыз. Анан ошо мына аксакалдарыбыздын көз өткөсө да кийинки урпактар өзүнүн балдары кошо, кой атам өткөсө мен атамдын ордуна деп балдары ошо шеринен уланткандар бар да. Анан ошо шеринебиз мына Кудай шүгүр ошо дуа кылып, айлыбызга, элибизге дуа кылып отурабыз. Ошо элибизге, айлыбызга тынччылык, аманчылык болсо экен деп. Мына азыр мына көрүп атасыңар, сырт жакта ошо биздин уул кыздарыбыз сыртта жүрөт, ошо бала чака убагыбыз деп. Ошолорго дуа кылабыз. Айнанын алда ошолорго тынччылык, аманчылык берсин, алыста жүрөт. Бөйдө кышыктан тышкары болсо экен, аман эсен жүрсө экен, аман эсен кайтып өз үйүрүнө келип, ошо бала чакада ээ болсо экен деп дуа кылып отурабыз. Анан бул инсандын немеси, мусулмандын эң куралы дуа дейт. Ошо дуа менен гана ошо илгертен ата бабабыз дуа менен жашап келатабыз. Биз да ошол дуа кылып, ошо жаштарыбызга, айлыбызга дуа кылып отурабыз.
эмне демек ошо эң негизи ушу айлыбыз эл журтубуз тынччылык аманчылык болсун. Мындан ары да ошо шаарыбыз улануу бизден кийинкилер да ушул жолубузду улантып кеткенге Алла таала насип этсин. Бар болойлук, аман болойлук, эл журттун болушун аман болсун. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Asakalların cemaati var böyle. Yancı aylığız. Şeyiniz var. Ay sayın oturağız. Itmaktaşıp, söyleşip, nark verkini atabağızın sözlerini söylep, yaşlılıkta oturağız. Kalan şu yaşlarga ülgü olsun dep. Жаңы жер айлыбыз ынтымактуу, жакшы, баары аксакалдарыбыз ден соолук берсин, жакшылык болсун, ар бир үйгө ынтымак, береке берсин. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Урматтуу жаңы жер тургундары, биз азыр Кошун акемдин үйүндө аксакалдар менен шеринеде отурабыз. Ошо аксакалдар менен кошулуп, аксакалдар менен чайып жүргөн биз үчүн абдан жакшы нерсе экен. Аксакалдардан көп нерселерди угуп, көп нерселерди билип, билбеген нерселерибизди билип атабыз. Кудай ар бирибизге ден соолук берсин, аманчылык болсун, ортобузда сый болсун, тынччылык заман болсун, токчулук болсун. Ушундай аксакалдарыбыз аман болуп, жаштарыбыздын өмүр жашоосун болсун. Бала чака аман болсун, ата эне менен чогуу жүрө берели. Burun ne de yumuş kılavatın, sabah ne de. Bir bala yol menен geliattan geleli, uçur açık kaldı. Süret katarsın. Antar samtar de. Anan kim balasın, yıl yaşın baladı ki mak. Soğuk değil de gel. Anan eteceli, uşu günü, uşun eteceli günü. İnternet YouTube. Достор, биз жаңы жер айылындабыз. Чоң аталарыбыз, карагачы. Аксакалдуу аталарыбыздын баардыгы ушу бүгүн шеринеге чогулушуп, анан ынтымак чайын Санжирадан сүйлөшүп, аябай бир сонун нерсе экен. Анан ошол учурду тартып алалы деп сактап койдум. Мен соолук болуңуздар. Ömrün olayına. Батасын берип, аябай сонун нерсе болуп атат. Ömür yaşına uzun olsun, geleceğin yergen olsun. Eştekeden gelin bolmogula. Tiz sürgüle, birazın akılın devegile. Anan ödediler. En jakşысы jamanды da jaman görmegile. Agada akıl açkıla akılına bolsun. Geleceğin yergen olsun. Sizlerge ömür versin. Allahu ekber.